Menteri Ketenat Pelah Tyngka Nirmala Sitharaman kalau ong baka Mang Tyngka keri kan Wanrah ia ke Jingiaryngkat Hapdeng ke roi kepar ke yok ke kot ke yok kam yok jam ke bahar kemiat bat ke jingbei Tyngka. Kalau jubab halo ke Jingiatainya ia ke Mang Tyngka jong usnam ahajar apusau ahajar apusan bat ke Mang Tyngka ia ke Union Territory jong ke Jammu bat Kashmir nak ke bentau usnam ahajar apusau ahajar apusan harajat sabha mentag sengi. Kalau ong baka sokar ke ngej ka tien pira jong ke sab kasat सबका विकास सबका विश्वास बात का सबका प्रयास अगजो के पो के Banjur ru ba ka Mang Tyngka ka ai jingmut man kershan ya ka jingatrelang hakari into this regular budget, and since 2014 the principle which has guided us is the sabka saath sabka vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, which continues in this budget as well, and hopefully will guide for the next 5 years. The 5 years being, this set of 5 years being very critical in taking the first steps towards building a Vikasit Bharat by 2047. KHASI Students